Tipra Motha Sikambuk Kusubwi Khibijak hai. Sikambuk Kusubwi Khibijak hai. Tipra Motha Party Hnwi Tipra Motha Party wo puilani simin samung tangai phainai most senior leader Ram Thakur Deborma mungoi jenta tuisa edisibilis ni Satchandra Kamini Tipra Motha no selengma sengsa engjagai tini Ipft party ni Bana no Romkha aboni logi no 16 family ni 50 hekaba 50 ta voter tini Ipft party ni Bana Romkha je party ni Bana Romlai mane hekaba Bana selai Romlai mane pandangka boyregi dukan community hall nogo tini Ipft party ni bekhakte khlai kaisa program songsa jak mane aro nogrengi manjak phaika youth Ipft ni president Pranab Kumar Tipra tei central committee ni president Krishna Kanto Jamatiano khobri tebo atisha tei Ipft ni adong rok bo phaimanjaka aro phaimanjak phaika Dibendu Jamatia Chanakamani Jamatiano khobri tebo Hemendra Tipra chongbo phaimanjak phaika khananyaji chiri mangpli tamhuni saka barokwanang Ram Thakur Deborma Tipra Motha ni tamni bagai Tipra Motha yakat Tipra Motha Sikambuk Kusubwi Khibijak hai. Ano te aro songotan te sabiabo. Bufur ni simin Tipra Motha ra phai mani tabo sudara Edisi ni simin boba hai nang Tipra Motha wa hamya ra nukmani boba hai tabo Tipra Motha to sing onek nubo dilewo kono BJP hajar বিধানসভা ke BJP hajar একমাত্র এডিসি উনকা আলাদা আবন বাগে ang sabi niya Tipra Motha ni samung romo chajak le tana chajak niya ketina Ipft ni Bana roman din nahar bungta mata omo kono ang je nungmani omo no sini Tipra na rakna niya Tipra ni samung bo ni mungyo Main bumungka Ram Thakur Deborma para ke Satchandra para ingkang Korbuk division ne senior leader Tipra Motha by sini media friend no tini kaisa duita অঞ্চল tei jeng brigduan committee holo jeng kaisa meeting tongmani aro joining program tongo sini central lingi phaimanjak phaijak sini most senior leader sini vice president sini Krishna Kanto sir and gana tongo sini central leader vice president sini Rajendra Riang tai ma keno sini division leader bo tongo o অঞ্চল duita committee ni aro tini ko kaisa meeting nangmani phainai 4 tarik December khumulung ni sini state level gathering tei गाबोनो माने जों खोब दिनै करबुक डिभिजन नि हेगा पार्टी Ipft नि गय जों खोब आनन्द अंखा दिनै कासे खुसिनि दिन मानो ताम कासिनि आनि दादुल क्लायो सिनि Tipra Motha नि सिनियर लिडार हिमान बय एडिसिनि सिमिन Tipra Motha वो काम खलाय फेमनि दिनै ब जोंनो चिन पार्टी न हामजागै बिनि नेतृत्व 16 फेमिलि 50 बुता ते पार्टी Ipft नि Bana Romkha जोंबोनो खाबे खुबे लांसगो सिनि पार्टी Ipft करबुक डिभिजन पार्टी नि गय जों खाखायो बिनि नेतृत्व जों ताइबो आगम दिनो जारा जोंनो ताखुनो जे Ipft नि गरि माने जों ताबो तरक जों सारा त्रिपुरा निबो करबुक डिभिजन बाहायनो जों बुनि डिभिजन नि साथे साथे करबुक डिभिजन बाहायनो तरक आगुगै तंगो आगामी दिनो Ipft नि मेन मतो मेन स्ट्रगल जों बजार थांगि सगिनाय जोंनि त्रिपुरा सानि बागै आबनो नाहरनो जों स्टेट नि को खने माने सेंट्रल नि को खनावनो जों सामुं खायतमा आगुगै खायथानाय